Zdravo svima, dobrodošli u moj kanal, moje ime je Alberto Reis, ja sam Brazilac koji je živeo u Srbiji, a to je bilo kad sam imao 17 godina, sada imam 24. To je meni baš nevjerovatno jer sjećam se kad sam bio klinac i to je meni bilo kao juče, brate, ali ovo je, vreme leti ljudi, evo ptice. Ja sam živeo u Srbiji, znači sve ukupno godinu i pol dana, znači vrlo kratak boravak, ali lep. I danas, kao možete da vidite, ja se nalazim u šumi i danas nisam baš izabrao neku temu, ja ću da kažem, da pričam šta god mi pada na pamet, jer tako volim da vežbam srpski. I tako ljudi, moram da vam kažem da meni je bilo mnogo dosadno u gradu. Nije samo meni, nego i također mojoj porodici, jer sve je zatvoreno, nema ništa, a ja se bavim muzikom, ja sam gitarista i ovo je baš strašno jer već godinu dana nema posla. Sve je zatvoreno, nema žurke, nema ništa i to je strašno, mislim, jebi ga, tako mora da bude. I ne znam, ako vi pratite informacije o Brazilu, ovde situacija što se tiče koronavirusa je baš katastrofa. I ne samo zbog korone, i politika, i ekonomija, i sve u pičku materinu, ajde da kažem. Znači sve strašno. I tako i ja i svoje porodice, mi smo jedva stigli ovde jer su kao zatvorili grad i onda mi smo morali kao na crno, kao da nađemo tu neki drugi put, da izađemo iz grada. I hvala Bogu što smo uspeli, zato što dosadno u gradu nema ništa, ne smiješ napolje, lockdown. I tako ljudi, i ja sam, sad sam bolje nego kad sam bio u gradu. Nekako moj mozak radi drugačije kad sam u prirodi i to je meni baš lepo, prije me ova atmosfera. I juče sam bio na vodompadu, snimao sam, meni je bilo do jaja tamo. Ja volim paukove, bili su dosta paukovi i snimao sam da vam pokažem. Nažalost nisam našao neke smije, a to će biti tek u novembru jer tad padaju kiše pa one kao lakše možeš da ih nađeš. I tako ljudi, nadam se da ste vi svi dobri i nadam se da će ovaj snimak vam dopasti. Tako da, eto, veliki pozdrav za vas.
E aí, vamos descer? Dá pra descer? Acho que dá. Desce. Fora do mundo. Piaba? Não tô vendo, viu, Paulinho? E tem piaba. Tem? Eu não peço. A boca aberta agora. Još malo pa pada mrak, kao vidite, a mjesec je prelep.